ibihugu bitandukanye by'isi byahuye n'ingaruka zikomeye. Abatuye isi yose babarirwa muri biliyari 7.8. Muri aba harimo n'abanyarwanda, dore ko abanyarwanda bageze kuri miliyoni 12 n'ibihumbi 952 n'abantu 218. Muri aba ndimo, yewe nawe ukurikiye iki kiganiro nawe urimo. Ndahamya ntashidikanya ko buri wese yamaze kumva ubukana bwa COVID-19 aho atuye hose mu Rwanda yewe no ku isi. Ibipimo by'abandura umunsi ku munsi tubimenya buri joro, tukamenya n'ibipimo by'isi yose uko ihagaze. Ingaruka zikomeye zagiye ziboneka mu kutavuga rumwe ko batuye isi, kuko iki ni icyorezo cyateje ibiganiro mpaka byinshi, yaba mu bihugu bikennye yewe na bya bihugu bikize. Abaturage kwirirwa bakangurirwa kwambara neza udupfukamunwa batabyumva, nyamara ari kimwe mu ngamba zikomeye, hakiyongeraho gukaraba intoki kenshi ku munsi. Iki cyorezo ni uruhare rwa buri umwe ku kurinda, kwirinda no kurinda uwawe. Ariko inkuru nziza ni uko urukingo rwabonetse ndetse bamwe bakaba baratangiye kurukoresha. Imanirankunda Jean Paul nguhaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni Sinamateka kuri BTN. Mu mwaka wa 2019 mu mujyi wa Wuhan, China, nibwo icyorezo cya COVID-19 cyatangiye kuzengereza Ubushinwa, nyuma kiza kuba ikibazo gihangayikishije isi, bitangazwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2020 ni mu kwezi kwa mbere. Byinshi kuri iki cyorezo byashyizwe hanze, ariko uyu munsi buri wese anyotewe kumva byinshi ku rukingo rw'iki cyorezo. Habonetse urukingo rurinda COVID-19. Ni urukingo rwakozwe na kompanyi Pfizer na BioNTech, zikaba zaratangaje ko yari intambwe ikomeye igezweho. Abakoze urwo rukingo bavuga ko rwakorewe isuzuma ku bantu 43 n'abantu 500 bo mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Abaruhawe bakaba nta kibazo rwigeze rubatera. Kompanyi zakoze urwo rukingo ziteganya gusaba uburenganzira bwo kurukoresha mu buryo bwagutse, buboneye ndetse n'uburyo rwagezwa hose. Iki cyorezo cyatumye abahanga mu by'inkingo n'imiti bataryama, ahubwo bakora igihe cyose bagamije gushakira igisubizo iki cyorezo. Hari izindi nkingo nyinshi ziri mu byiciro bya nyuma by'igerageza, gusa uru ngo ni rwo rwa mbere rwerekanye intera ishimishije imaze kugerwaho. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, abinyujije kuri Twitter, yagaragaje ko bakiriye neza iyi nkuru y'urukingo rwa COVID-19. Ibigo bitandukanye bikomeje gukataza bishaka igisubizo kuri COVID pandemic. Ikigo gikora imiti cyitwa Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirasaba uruhushya rwo gutangira gukoresha urukingo rwa COVID-19. Moderna yagerageje urukingo rwayo isanga rukora ku kigero cya 94.1%, ni hejuru cyane y'ikigero cya 50%. Cyagenwe ubusanzwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Iki kigo ni nacyo gitanga impushya zo gucuruza imiti n'inkingo. Moderna yasanze kandi urukingo rwayo rukumira virusi ya korona, gukaza ubukana bwayo mu bantu 100% yarugejejeho. Kubera izi mpamvu zose, Moderna irasaba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi gutangira gutanga muri uku kwezi kwa 12 uru rukingo. Moderna kandi yabaye iya kabiri isaba gutangira gucuruza urukingo rwa COVID-19 nyuma y'ikindi kigo gikora imiti Pfizer, nk'uko nabaze mbikubwira, nacyo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu cyumweru gishize, Pfizer yavuze ko urukingo rwayo rukora ku kigero cya 95. Umuyobozi w'imirimo yo gukora urukingo rwa Moderna, Dr. Talzax, yatangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru ko bamaze kubona uruhushya rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Bashobora kurugeza no mu bindi bice by'isi guhera byibura mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha wa 2021. Kuva imaze kwaduka mu Bushinwa mu kwa 12 mu mwaka wa 2019 virusi ya korona, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga ku kugira umubare munini w'abantu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Nk'uko imibare ya kaminuza ya Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza, yavuze ko ari intera nziza itigeze igerwaho mbere mu gushakisha urukingo rw'iki cyorezo. Ashimira abagize uruhare muri ubwo bushakashatsi. Ibitaro byo mu Bwongereza byatangiye kwakira urukingo rwa mbere rwa COVID-19. Ishami ry'ubuzima ryatangaje ko NHS
mu magambo arambuye National Health Service izatangira icyo yise urukingo runini kuruta izindi zose mu mateka y'Ubwongereza. Abakozi bashinzwe ubuzima imbere abantu barengeje imyaka 80 hamwe n'abakozi bo mu rugo bitaho bazabanza kubona urwo rukingo rwa COVID-19. Mu Bwongereza ibitaro 50 byatoranyijwe bwa mbere kugira ngo bibe ihuriro ryo gutanga urukingo. Umunyamabanga w'ubuzima Matt Hancock yavuze ko itangira rya gahunda yo gukingira ari igihe cy'amateka. Ati, ndasaba abantu bose kugira uruhare mu guhashya iyi virusi no gukurikiza amategeko abuza kurinda NHS mu gihe bakora iki gikorwa gikomeye. Ibikoresho bya firigo bifite dosiye z'inkingo byageze mu Bwongereza bivuye mu Bubiligi kandi biteguye neza kwimurwa bivuye ahantu hizewe bijyanwa mu bitaro. Professor Stephen Powys, umuyobozi w'umuvuzi mu gihugu, yavuze ko nubwo bigoye cyane dosiye ya mbere izagera mu bitaro kugira ngo ihita itangira gukoreshwa. Ati, NHS ifite amateka akomeye yo gutanga gahunda nini yo gukingira kuva ku bicurane yewe urukingo rwa HPV ndetse na MMR, isi zose zirokora ubuzima. Scotland, Wales na Ireland y'Amajyaruguru nabyo byatangije gahunda yo gukingira mu bitaro. Ibicuruzwa bya mbere by'urukingo rwa Pfizer na BioNTech bya coronavirus byageze mu Bwongereza ku wa kane ushize. Biteganyijwe ko dosiye zigera ku 800 z'urukingo zizaboneka mu Bwongereza guhera mu cyumweru tugiye gutangira. Kugeza ubu guverinoma yategetse dosiye miliyoni 40 zose zihagijwe mu gukingira abantu miliyoni 20 umwe ku wundi, byibuze bikozwe mu minsi 21. Imibare mike yabanje kuboneka abantu bageze mu zabukuru basanzwe bitabira ibitaro nk'ubuvuzi kimwe n'abasezererwa mu rugo nyuma y'ibitaro bazaba mu ba mbere mu bakiriye uru rukingo. Abandi barengeje imyaka 80 bazatumirwa kwitabira ibitaro kugira ngo bakire urukingo, kandi abashinzwe kwita ku ngo bazashobora kwandikisha abakozi babo mu mavuriro y'inkingo. Ahahurirwa hariho hose hadakoreshwa muri aya matsinda azakoreshwa ku bakozi bashinzwe ubuzima bafite ibyago byinshi byo kwandura iyi virusi. Dr. John Rain, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibicuruzwa byita ku buzima MHRA, yavuze ko abantu bashobora kugira icyizere nyacyo muri uru rukingo. Yongeraho ati, hubahirijwe amahame yo mu rwego rwo hejuru yo gusuzuma umutekano ndetse n'ingirakamaro ndetse n'ubuziranenge, amahame mpuzamahanga. Yavuze kandi ko MHRA nayo izakurikirana ibibazo byose by'umutekano nyuma yo gutangira bitonze. Akazi kacu ntikarangira iyo gutangira bitekerejweho neza. Aya ni amagambo ya Dr. John Rain. Dr. Rain kandi yavugiye kuri BBC mu kiganiro cya Andrew Marr, yemeje ko uru rukingo ruzagera ku bantu bose bo mu Bwongereza barukeneye uko byagenda kose. Mu biganiro by'ubucuruzi nyuma ya Brexit avuga ko abayobozi biteguye byimazeyo. Urukingo rwa Pfizer rugomba kubikwa hafi munsi ya dogere 70 kandi rukimurwa neza, bityo ubanza ruzatangwa gusa mu bitaro 50 byihariye. NHS Ubwongereza buvuga ko dosiye nyinshi z'inkingo zizagera hashyizweho ibigo byinshi, ibihumbi n'abaganga n'abakozi b'ubuvuzi bw'ibanze bahagaze kugira ngo batange inkingo mu minsi iri imbere. Hakurikiraho gahunda yo gukwirakwiza imbaraga muri farumasi, ibibuga by'imikino n'ibigo by'inama. Kubera ko urukingo rwa Pfizer rugomba kubikwa no kwimurwa neza, buri kintu kirimo kwimurwa neza kugira ngo inkingo zageze mu Bwongereza zikomere kumera neza. Gukurikirana amakuru akubiyemo urugendo rwa buri gasanduku kuva mu Bubiligi arimo gukururwa kugira ngo barebe ko inkono zabitswe neza munsi y'ubukonje. Buri gasanduku kose karimo udupaki 5 twa dosiye 975
kandi izagabanywamo udupaki duto cyane kugira ngo tuzatangwe hirya no hino mu gihugu kandi uhindurwe. Nubwo abatuye mu ngo n'abakozi baza ku isonga mu rutonde rw'ibanze rwemejwe na komite ihuriweho no gukingira JCVI, ntibashobora kubanza kubona urukingo kubera impamvu zikorwa. Professor Anthony Handen, umuyobozi wungirije wa JCVI, yatangarije BBC ko iyi komite izakurikiranira hafi itangwa kandi ashimangira ko ategereje ko abatuye mu ngo bazashyirwa imbere. Hancock yavuze ko guverinoma ikora ibishoboka byose kugira ngo ikemure imbogamizi zikomeye, abatuye mu ngo bakingirwe inkingo vuba bishoboka. Aganira na Telegram, umunyamabanga w'ubuzima yavuze ko kwemeza byihuse urukingo rwa COVID bivuze ko ibibujijwe bishobora koroherezwa mbere y'ukwezi kwa Werurwe umwaka utaha 2021. Kimwe nk'ikibazo cyo gutanga urukingo, inzobere mu buzima nazo zizi ko abaturage bakeneye kwigishwa no gushishikarizwa gushyigikira gahunda yo gukingira. Benshi mu bantu bazwi cyane bari mu biganiro byerekanwa na Michael Parkinson, umuririmbyi Lulu, batangarije Sunday Maila ko bazafata urukingo rwa coronavirus nta gutindiganya, bikurikiranye n'impungenge z'uko amakuru atariyo yerekeye inkingo ashobora gutuma abantu bamwe badakingirwa. Ikinyamakuru Mail kivuga ko biteganyijwe ko umwamikazi azahabwa urukingo mu byumweru biri imbere, mbere yo kwerekana ko afite uruhare rwo kugira ngo yereke rubanda ko urukingo ari rwo koko. Urupapuro rusubiramo amakuru akomeye avuga ko umwamikazi w'imyaka 94 n'umugabo we Edinburgh w'imyaka 99 batazabona ubuvuzi bwihariye kandi ko bazategereza umurongo mu gihe cya mbere cy'itangwa ry'izi nkingo no kwita ku batuye mu rugo. Igihugu cy'Ubuhinde cyo ubwacyo kigiye kwemerera abanyagihugu ko batangira kugura urukingo rwa COVID-19 ku giti cyabo. Ariko wowe ugereranya ute izi n'izindi nkingo ziri gutezwa imbere? Kuki dukeneye urukingo? Umubare munini w'abantu baracyafite intege nke za coronavirus, n'ibibujijwe gusa bibuza abantu benshi gupfa. Urukingo rwigisha imibiri yacu kurwanya ubwandu, kutubuza gufatwa na coronavirus cyangwa byibura bigatuma COVID itica. Kugira urukingo hamwe n'ubuvuzi bwiza ni ingamba zo gusohoka. Urukingo rwa Pfizer na BioNTech, iterambere rinini ryabaye igihe Pfizer na BioNTech yasohoye ibi bisubizo byayo bya mbere mu Gushyingo. Berekanye ko urukingo byibuze rumaze kugera kuri 95%. Ubwongereza bwo bugomba kubona dosiye miliyoni 40 by'uru rukingo. Itangwa mu byiciro ibyumweru bitatu bitandukanye, abantu bagera ku 43,000 bafite urukingo nta mpungenge z'umutekano bafite. Urukingo rugomba kubikwa kuri bwa bushyuhe buri munsi ya -70°C, bizajyanwa mu gasanduku kadasanzwe, bipakirwe mu rubura rwumye kandi bishyirwemo na GPS kugira ngo bibashe gukurikiranwa. Ku itariki ya 2 Ukuboza, Ubwongereza bwabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeje urukingo rwa Pfizer na BioNTech coronavirus kugira ngo rukoreshwe henshi. Urukingo rwa Pfizer rwemejwe gukoreshwa mu byumweru turimo gusoza mu Bwongereza. Urukingo ni ubwoko bushya bwitwa RNA kandi bukoresha agace gato kode ya virusi. Ibi bitangira gukora igice cya virusi imbere mu mubiri, sisitemu y'umubiri ikamenya ko ari umunyamahanga igatangira gutera. Urukingo rwa RNA ntirwigeze rwemererwa gukoreshwa mu bantu mbere, nubwo abantu barwakiriye mu bigeragezo bivura izindi ndwara. Urukingo rwa Oxford, urukingo rwa AstraZeneca. Ikigeragezo cy'urukingo rwa Oxford cyerekana ko gihagarika 70% by'abantu bafite ibimenyetso bya COVID. Amakuru yerekana kandi ubudahangarwa bukomeye mu bantu bageze mu zabukuru. Hariho kandi amakuru ashimishije yerekana gutunganya neza
igipimo gishobora kongera uburinzi kugera kuri 90%. Ubwongereza bwategetse dosiye miliyoni 100 itangwa mu buryo bubiri. Ibigeragezo bifite abakorerabushake barenga 20,000 biracyakomeza. Uru rushobora kuba rumwe mu nkingo zoroshye gukwirakwizwa kubera ko idakeneye kubikwa ku bushyuhe bukabije. Ikozwe muri verisiyo yacitse intege ya virusi ikonje ikomoka kuri chimpanzee, yahinduwe kugira ngo idakurira mu bantu. Urukingo rwa Moderna ikoresha inzira imwe n'inkingo ya Pfizer. Isosiyete ivuga ko irinda abantu 94.5%. Ubwongereza buzaba bufite dosiye miliyoni 5 mu gihe cy'izuba, itangwa mu byiciro bibiri ibyumweru 4 bitandukanye. Ibihumbi 30 bagize uruhare mu bigeragezo, 1/2 bakabona urukingo na 1/2 cyatewe inshinge. Biroroshye kubika kuruta ibya Pfizer kuko bigumaho kuri dogere ziri munsi ya dogere 20 gusa mu gihe cy'amezi 6. Ni izihe nkingo zindi zirimo gutegurwa? Ibindi bisubizo by'ikigereranyo nabyo biteganyijwe mu byumweru biri imbere. Amakuru ku rukingo rwa Sputnik 5 y'Uburusiya akora nka Oxford yerekana ko akora neza ku kigero cya 92%. Urubanza rwa Jensen rurimo gushaka abantu 6,000 mu Bwongereza mu bakorerabushake 30,000 ku isi hose kugira ngo barebe niba inkingo ebyiri zitanga ubudahangarwa bukomeye kandi burambye kurusha umwe. Wuhan Institute of Biological Products na Sinopharm mu Bushinwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cy'Uburusiya Yamareya bose bari mu bizamini bya nyuma. Icyakora urubanza rwabereye muri Brazil ku biyobyabwenge byakozwe n'ikigo cy'Ubushinwa Sinovac cyahagaritswe nyuma y'ikibazo gikomeye cyakekwaga ko ari urupfu rw'abakorerabushake. Gusobanukirwa n'uburyo bitanga ibisubizo byiza bizaba ingenzi. Ibigeragezo bitoroshye aho abantu banduye nkana birashobora gufasha. Ni uwuhe muti ushobora gufasha kuvura coronavirus? Ninde uzabona urukingo mbere kandi ushobora kurwara ryari? Ninde uzabanza kubona urukingo? Ibi biterwa n'igihe COVID ikwirakwira mu gihe urukingo ruzaboneka kandi mu matsinda buri wese akora neza. Abatuye mu rugo n'abakozi bakuze ba mbere baza ku isonga rya mbere ry'Ubwongereza, bakurikirwa n'abakozi b'ubuzima nk'abakozi b'ibitaro hamwe n'ab'imyaka irenga 80. Imyaka turimo kugeza ubu, COVID ni impamvu zikomeye. Ni iki gikenewe gukorwa? Ibigeragezo bigomba kwerekana inkingo zifite umutekano. Iterambere rinini rigomba kubaho kuri miliyari zingana na dosiye. Abagenzuzi bagomba kwemeza neza urukingo mbere y'uko rutangwa. Abashakashatsi baracyakeneye kumenya igihe uburinzi ubwo ari bwo bwose bushobora kumara. Bikekwa ko hagati ya 60 na 70% by'abatuye isi bagomba kwirinda ubudahangarwa kugira ngo virusi ikwirakwira byoroshye. Ubudahangarwa bw'amatungo, abantu babarirwa muri za miliyari nubwo urukingo rwakora neza. Yewe hari imwe mu binyamakuru bya BBC bivuga ko iyi virusi ishobora kuba yarakorewe muri laboratoire. Ese aha twe twabyemeza? Ninde ubizi? Ese ninde uzi iyo laboratoire ivugwa? Iri mu mujyi umwe naho ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwagaragariye bwa mbere ku isi, umujyi wa Wuhan. Na Perezida Donald Trump wari uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Leta ya Amerika iri kwiga ku makuru ataragenzuwe yuko virusi yatorotse iva muri laboratoire. None ni iki? Niba hari n'igihari, ibi byongera iki ku myumvire yacu kuri iki cyorezo cyugarije isi kuri ubu? Amakuru y'ibanga avuga iki? Ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika cyatangaje amakuru gikesha amakuru y'ibanga yo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga
agaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 abadiplomate ba Amerika bo mu rwego rw'ubumenyi bwa siyansi bakomeje koherezwa gusura ikigo cy'ubushakashatsi cyo mu Bushinwa. Abo bategetsi baburiye Amerika ko mu butumwa bubiri bohereje bavuga ko hari umutekano udakwiye kuri icyo kigo cy'ubushakashatsi. Iyo nkuru ya The Washington Post ivuga ko kandi abo badiplomate bari bafite impungenge ku mutekano no ku buryo bwo gucunga ahafite intege nke kuri icyo kigo cya Wuhan Institute of Virology WIV. Nuko basaba ko hatangwa ubundi bufasha kuri icyo kigo. Iyo nkuru inavuga ko abo badiplomate bari bahangayikishijwe n'ubushakashatsi bw'icyo kigo kuri coronavirus yibasira uducurama. Bavugaga ko ubwo bushakashatsi bushobora guteza ibyago by'icyorezo cyo ku rwego ry'icyiswe SARS cyo mu myanya y'ubuhumekero cyabayeho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ikinyamakuru The Washington Post kivuga ko ayo makuru y'ibanga yatije umurindi impaka za vuba aha ziri kubyigwa muri leta ya Amerika. Hari kwibazwa niba ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cy'i Wuhan kizwi nka WIV cyangwa ikindi cyaho cyaba cyarabaye intandaro ya virusi yateje iki cyorezo cyugarije isi kuri ubu. Ikindi kiyongeraho kuri ibyo, televiziyo ya Fox News yo muri Amerika nayo yatangaje inkuru ivuga ko iyi virusi yakomotse muri laboratoire. Iki cyorezo cya coronavirus cyagaragaye mu mpera y'umwaka ushize ubwo abanduye ba mbere byavugwaga ko bafitanye isano n'isoko ry'ibiribwa ryo mu mujyi wa Wuhan. Laboratoire nk'iyo muri Hungary zifashisha uburyo busanzwe bw'inzego enye. Ariko nubwo hari byinshi byakomeje guhwihwiswa cyane ku mbuga za interinete, nta gihamya ihari na busa yuko iyi virusi yo mu bwoko bwa SARS-CoV-2 itera indwara ya COVID-19 yo mu myanya y'ubuhumekero yavuye by'impanuka muri laboratoire. Ubundi ubusanzwe twibaze, laboratoire zigira ngamba bwoko ki z'umutekano? Laboratoire zikora ubushakashatsi kuri za virusi no ku dukoko twa bagiteri zikurikiza uburyo bwo kwirinda buzwi nka BSL, bivuze biosafety level, cyangwa ikigero cy'umutekano ku binyabuzima. Hari ibyiciro bine bya BSL biterwa n'ubwoko bw'ibinyabuzima biri gukorwaho ubushakashatsi ndetse n'ingamba zo kubihamisha hamwe ngo bibe mu kato. Icyiciro cya mbere BSL1 nicyo cyo hasi cyane, kikaba gikoreshwa muri za laboratoire ziga ku binyabuzima bidateje ibyago ku bantu. Abatangiye kwandura basanzwe bafite aho bahuriye n'isoko ry'ibiva mu mazi rya Wuhan. Uburyo bw'ingamba zo gukumira ko hari ibyago byabaho bugenda bwiyongera kugeza ku cyiciro cya kane BSL4, ari nacyo cyo hejuru cyane hashoboka. Icyo cyiciro cyo hejuru cyane cyahariwe za laboratoire zikorerwamo ubushakashatsi ku binyabuzima byateza akaga gakomeye kandi bikaba bifite inkingo nke cyangwa n'imiti mike. Izo laboratoire ni nk'iziga kuri Ebola, virusi ya Marburg. Ubundi virusi itera umuriro wa Marburg hemorrhage, indwara yibasira abantu ndetse na primate zitari abantu. Virusi ya Marburg ni ubwoko bwihariye bwa zoonotic, ni ukuvuga ubwikorezi bw'inyamaswa. Virusi ya RNA yo mu muryango wa filovirus, kandi kumenyekana kwayo byatumye umuryango wa virusi ushingwa. Ubwoko bune bwa virusi ya Ebola n'izindi zonyine zizwi mu muryango wa filovirus. Virusi ya Marburg yamenyekanye bwa mbere mu mwaka w'1967 igihe indwara ya hemorrhage yatangiriye cyarimwe muri laboratoire ya Marburg na Frankfurt mu Budage no muri Belgrade, Yugoslavia, ubu ni muri Serbia. Abantu 37 barwaye barimo abakozi ba laboratoire kimwe n'abaganga benshi ndetse n'abagize umuryango bita ku barwayi. Abantu ba mbere banduye bari bahuye n'inguge zo muri Afurika rwatsi cyangwa imyambaro yazo. I Marburg inkende zari zatumijwe mu mahanga kugira ngo zikore ubushakashatsi
no gutegura urukingo rwa polio. Indwara zanduye zagaragaye ahantu hamwe gusa. Indwara ya hemorrhage ya Marburg ifite impfu. Uru rupfu rubarirwa hagati ya 24 na 88 ku%. Virusi ya Marburg ni kavukire muri Afurika, mu gihe akarere yakomotsemo cyangwa se akarere kavukire katazwi. Kariya gace gasa nkaho karimo byibuze ibice bya Uganda, Kenya y'Uburengerazuba ndetse na Zimbabwe. Kimwe na virusi ya Ebola, inyamaswa nyirizina yakira virusi ya Marburg nayo ikomeje kuba amayobera. Mu mwaka wa 2012 muri Uganda hagaragaye icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye abantu 9. Muri Nzeri mu mwaka wa 2014 umukozi ushinzwe ubuzima muri Uganda ngo yaba yarazize iyi ndwara. Ku bijyanye n'ibigo bibiri gusa, kimwe kiri muri Amerika ikindi kikaba mu Burusiya, no ku ndwara ya smallpox. Ubundi iyi ni indwara mu Rwanda tuzi ku izina ry'ibihara. Indwara y'ibihara yari indwara yanduye cyangwa se yandurwa yatewe na bumwe mu buryo bubiri bwa virusi, variola major na variola nto. Indwara ya nyuma yabayeho bisanzwe yasuzumwe mu Kwakira ni mu mwaka wa 1977, kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje ko iyi ndwara yaranduwe ku isi mu mwaka wa 1980. Ni ukuvuga abantu bavutse kuva mu mwaka wa 1981 bumviye indwara nk'amateka. Ibyiciro bya BSL bikoreshwa ku isi hose, ariko buri gihugu kikagira bimwe gihinduraho. Dr. Philippa Lentzos, inzobere mu mutekano ku binyabuzima wo muri kaminuza ya King's College London yo mu Bwongereza, ntanze nk'urugero ku Burusiya bo ku kigero cyo hejuru cyane cyo gukumira ingaruka ziterwa n'ibikorerwa muri za laboratoire kiba ari icya mbere, naho icyo hasi cyane kikaba ari icyiciro cya 4. Ibintu bitandukanye cyane nuko ubusanzwe ibyo byiciro biba bipanze muri rusange, ariko ibikorwa mu by'ukuri ndetse n'ibikoresho byifashishwa biba ari bimwe. Ariko nubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO ryatangaje inyandiko ikubiyemo ibyo byiciro bitandukanye by'umutekano, nta masezerano ariho ajyanye n'ikurikizwa ryabyo. Dr. Lentzos agira ati, byashyiriweho kugira ngo bikoreshwe neza kubw'umutekano mu mikorere ku bakora muri laboratoire baba badashaka kwanduzwa n'ibyo bari gukoraho ubushakashatsi cyangwa kuri rubanda, hirindwa ko hari ibikorwaho ubushakashatsi byasohoka by'impanuka. Madamu Lentzos yongeraho ati, biterwa n'amikoro y'abakora ubushakashatsi. Niba ushaka gukorana imishinga n'abandi bo mu mahanga, basaba ko za laboratoire ziba ziri ku rwego runaka rw'imikorere, cyangwa niba hari ibyo mukora bizagurishwa ku isoko, cyangwa hari n'ibindi bimwe mu byo gukora, nk'urugero amagerageza, icyo gihe unasabwa gukorera ku bipimo mpuzamahanga. Niko bimeze rwose. Ndetse n'ikigo cya WIV cy'i Wuhan cyari cyaratewe inkunga na Amerika muri ubwo bushakashatsi, ndetse n'indi ivuye mu bigo by'ubushakashatsi byo muri Amerika. Ayo makuru y'ibanga y'ibiro by'ububanyi n'amahanga bya Amerika yanasabaga ko icyo kigo cyanahabwa ubundi bufasha. Ni ibihe bibazo by'imikorere mibi mu bijyanye n'umutekano bivugwa muri ayo makuru y'ibanga? Igisubizo cyoroshye kuri icyo kibazo ni uko tutabizi, dushingiye ku makuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post. Ariko tuvuge muri rusange, hari uburyo bwinshi ingamba z'umutekano zishobora kurengwaho muri za laboratoire zikora ubushakashatsi ku binyabuzima. Nk'uko Dr. Lentzos abivuga, ubwo buryo burimo nko kumenya ninde wemerewe kwinjira muri laboratoire, amahugurwa yo kongera gutyaza ubumenyi ku bahanga muri siyansi n'abatekinisiye, uburyo bwo kubika amakuru, uburyo bwo kugaragaza impanuka. Ariko se hari ikidasanzwe mu mpungenge zagaragajwe muri ayo makuru y'ibanga ya leta ya Amerika? Impanuka zijya zibaho. Mu mwaka wa 2014 ibirahure birimo smallpox byaribagiwe byasanzwe mu gikarito mu kigo cy'ubushakashatsi kiri hafi y'umujyi wa Washington.
Naho mu mwaka wa 2015 igisirikare cya Amerika by'impanuka cyatwaye udukoko twa anthrax tuzima aho gutwara twapfuye, kitujyana muri za laboratwari 9 mu gihugu ndetse no mu kigo cya gisirikare kiri muri Korea y'Epfo. Hagiye harimo ibinyuranye mu ngamba z'ubwirinzi muri za laboratwari ku cyiciro cyo hasi cy'umutekano ndetse n'uburyo bwinshi bwo hasi cyane burenga kuri izo ngamba ntabwo bujya butangazwa mu makuru, ariko muri rusange hariho za laboratwari nke zo mu cyiciro cya 4 cya BSL. Urubuga rwa interineti rwa Wikipedia rutangaza izirenga 50 zo muri icyo cyiciro ziriho ku isi. Muri izo hariho nk'ikigo cy'ubushakashatsi kuri virusi cya WIV cya Wuhan, ariko nta rutonde ntakuka ruriho rw'izo laboratwari zo muri icyo cyiciro. Ziba zigomba kubakwa hagendewe ku mabwiriza yo ku rwego rwo hejuru cyane, kuko zikorerwamo ubushakashatsi ku binyabuzima bya mbere byateza akaga gakomeye cyane bizwi kugeza ubu muri siyansi. Kubera iyo mpamvu muri rusange izo laboratwari zikunze kwitwara neza ku bijyanye n'umutekano. Rero impungenge iyo ari yo yose ku mikorere ya laboratwari yo muri icyo cyiciro iba igomba kwitonderwa birenze ibisanzwe. Mbere yaho nta yandi makuru yari yaravuzwe yuko virusi yavuye muri laboratwari by'impanuka. Hafi nk'ako kanya nyuma y'aho ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumenyekaniye, habayeho kuhwihwisa kwinshi muri ko tudafite ishingiro ku bijyanye n'inkomoko zayo. Imwe mu mitekerereze yatangajwe ku mbuga za interinete igasakara cyane mu kwezi kwa mbere yavugaga ko iyo virusi yaba yarakorewe muri laboratwari nk'intwaro ishingiye ku binyabuzima yo kwifashisha mu ntambara, ibyo benshi bitaga intambara ya gatatu y'isi. Ibyo byavugwaga ariko byakomeje kwamaganwa n'abahanga muri siyanse bavuga ko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo virusi yaturutse ku nyamaswa, bikaba bishoboka cyane ko yanavuye ku ducurama. Virusi zishobora no gukorwa ku mpamvu zijyanye n'ubushakashatsi ahanini. Nk'urugero, ubushakashatsi bugamije kongerera udukoko ubushobozi bwo gutera indwara. Bushobora gufasha mu gusobanukirwa ubushobozi bwatwo mu gutera indwara, ndetse bukaba bwafasha no mu gusobanukirwa uko utwo dukoko dushobora kuzahindurwa cyangwa tugahindura imyitwarire mu gihe kiri imbere. Ariko ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika ku miterere ya coronavirusi bwatangajwe mu kwezi kwa gatatu bwasanze nta kimenyetso gihari cy'uko ari inkorano. Icyo gihe Christian Anderson, umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi wo mu kigo cya Scripps Research, yagize ati mu kugereranya amakuru ariho ajyanye n'imiterere y'ubwoko bwa coronavirusi zizwi, dushobora kwemeza nta shiti ko SARS-CoV-2 yaturutse mu buryo busanzwe karemano. Ibindi bivugwa bijyanye n'uko by'impanuka virusi isanzwe yaba yaraturutse muri laboratwari. Guturana ku isoko ricuruza ibikomoka mu mazi ry'i Wuhan, umujyi iyo virusi yagaragayemo bwa mbere, n'ibigo bigera kuri 2 by'ubushakashatsi ku ndwara zandura byenyegeje uko guhwihwiswa ko haba hari isano. Kuba ikigo cya WIV cyari cyarakoze ubushakashatsi kuri coronavirus yo kuducurama ni ibintu bizwi neza. Ubwo bushakashatsi bwakurikije amategeko ndetse butangazwa mu binyamakuru mpuzamahanga by'ubushakashatsi. Biribazwa ko iyi virusi yavuye mu ishyamba, bigashoboka cyane ko yavuye mu ducurama iki gihugu cy'Ubushinwa cyanyuzemo mu gihe cy'icyorezo cya SARS mu ntangiriro y'imyaka y'ibihumbi 2000. Kuba ubwo bushakashatsi bwarakozwe ntibyagakwiye kugira uwo bitangaza. Dr. Lensos yavuze ko ikibazo kijyanye n'aho yakomotse ari ikibazo gikomeye cyane, yongeraho ko habayeho kujya impaka bucece ntawe ubizi. Mu nzobere ku mutekano w'ibinyabuzima zigaragaza kudashira amakenga iyo virusi yavuye mu isoko ricuruza ibikomoka mu mazi, ariko kugeza ubu nta gihamya ihari yuko ubushakashatsi ubwo ari bwo bwose bw'i Wuhan
aribwo bwabaye intandaro y'ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwiswe SARS-CoV-2. Hari ku munsi wo kuwa 4, Zhao Lijian, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, yabivuzeho mu kiganiro n'abanyamakuru. Yabwiye abanyamakuru ko abategetsi bo muri OMS bavuze inshuro nyinshi ko nta gihamya ihari y'uko ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwakorewe muri laboratwari. Perezida Donald Trump umaze igihe anengwa ku buryo ubutegetsi bwe bwitwara mu guhangana n'iki cyorezo, yavuze ko leta ya Amerika iri gukora iperereza ku bivugwa ko coronavirus yakorewe muri laboratwari. Ubushinwa bwakomeje gushinjwa kudakorera mu mucyo mu bihe byo mu ntangiriro y'iki cyorezo, ndetse Mike Pompeo, umunyamabanga wa leta ya Amerika, yavuze ko Ubushinwa bugomba kuvugisha ukuri kose ku byo buzi kuri iki cyorezo. Mu gihe iyi ntambara yo guterana amagambo ikomeje hagati y'ibihugu byombi, akazi k'abahanga muri siyansi gasaba ubushishozi ahanini kutanagaragarira amaso ko kazakomeza ngo hamenyekane inkomoko y'iyi virusi. Ikiganiro Isi n'Amateka ugikurikira buri cyumweru kuva saa 2 kugera saa 2 n'igice z'ijoro, ndetse no kuwa gatatu kuva saa 3 n'igice za mu gitondo kugera saa 4. Duhe ibitekerezo unyuze kuri Facebook Isi n'Amateka, YouTube na Twitter. Imanirankunda Jean Paul, ndabashimiye cyane.